Джесюр Балах Юз-Юз, смелая рыбка Юз-Юз. Яркая, красочная книга, интересная и увлекательная история на родном языке. Она принадлежит перу итальянского автора Лео Леони. Педагоги клуба детского развития «Фиданчок» адаптировали и перевели сказку на крымско-татарский язык. Kitapның дәрежесеннән баглы әйткәнемдәй ун 6 рәссам япты ve бала рәссамы ve ортасында менә böyle boyama sayfасы бар ve yanında lügatчык. Балар bu kitapta rast kelgen yanı sözler, yanı terminler, misal için tuna balığı nasıl ana tilimizde olганını. Джесюр Балах Юз-Юз – это не просто сказка о приключениях маленькой рыбки. Она отражает важные ценности единства и настоящей дружбы. Книга иллюстрирована рисунками воспитанников Фиданчок, а разработкой дизайна занималась Зарема Хайрединова. Білесіз, более эксклюзив лейхаларына мейданға кетірмек, более эксклюзив китапларını азырламақ тәжірибеміз арта. Ләкин бұл лейхалар тек мына более электрон шеклінде дегілді. Китап оларақ дүния жүз көрмек үшін мен білесем бір ярдымлар керек. Мен білесем бұл лейхалар үшін махсус бір фонд yapılsa еді. Ve bu fond böyle yardım olarak paranı berip de son kaytarmak imkanımız olsaydı böyle kitaplar artar edi. Bizim halkımızın dikkatini, bizim balaçıklarımızın dikkatini ana tiline celp etmek gerek. Kırım Tatar tili devlet tili ve onu devlet seviyesine götürmek için elbette öyle fidançıklar. Onlar ballarını toplap, onlarga ana tiline sevgi aşılaylar, edebiyatımızga sevgi aşılaylar. Gerçekten de biz pek kullanamız. Çünkü böyle özümüzge yanı bir tecrübe arttıramız ve yanı balacıklarının, hocalarının tanış olduk ve kısmet olsa bu güzel kitapçıklarını biz bahşişinde aldık. Derslerimizde kullanmaya tırışacağımız. Tek Kırım'da değil, bütün dünyada böyle merkezler ziyadece olsun, bizim ana tilimiz yaşasın ve beraber dostlaşayıq ve tecrübelerimizden paylaşayıq. Презентация книги позволила самым маленьким читателям окунуться в волшебный мир сказки. Мен бек бегендім, мында әрбір ерде yüz-yüzünü tek мен сызған сайын қойылды. Оны бегендім. Ve мында çeşit türlü balıkçılar var. Hepsi benim dostlarımla, ressamların dostlarımla resimleri. Ve mında sonunda Leo Leoni var. Bana bizim dostlarımla fotolarımız. Men beğendim. Bugün tek Kırım Tatar tilinde laf ettiler. Mında pek men de beğendim çünkü mında dostlarım idi. Meni basal pek çok şeylerge öğretti. Korkmağa gerekmez.